Evo ga paun. Voljela bih da vidimo bele fazane. Viđala sam na fotografijama ljudi koji su bili u ovom parku. Ali da li će to biti slučaj? Inače ovdje se za $10 jašu konji. Nikad nisam ni jahala konja, tako da ne znam da li bi se usudila baš danas. Zdravo mali zeko. Jao što si sladak, pravi si pustinski zec. Aj. Baš je lepo u ovom Floydland parku. Ima puno prelepih ptica i životinja. Zdravo! Zdravo! Gde ste pošle? Juuu! Znači, ima ih puno. Idete u vodu? Ćao, nemoj da tu grize. Jao što ste lepe! Pa zdravo, slatke ste! Mnogo ste slatke. Možemo da prođemo? Vidi njega kako ima. Vidi ovo, pa šta gledaš ti? Pa šta gledaš kamera? Šta je bila? Što bi me napala? Što bi ti mene napala, da? Nisam sigurna. Pa da, ne mare ona. Okej. I ova ima plave oči. Ova ima plavo oko, plavoka. A? Je li ovo ta plavoka? Pa to je lepotica, hoće da se snimi za video. Pa gdje si lutko da ti vidim oko, to je. Da vidim kako si lepa, plave oči ima. Mnogo si slatka. Mnogo si lepša u prirodi nego na kameri. Znači to je kuća, prvi neki stil, ranch style kuća u Vegasu. Tako imali su te kuće, su tako izgledale. Unutra ima tepih. Naravno zaključano. A ja pomislim svašta. Aha. Tepih. Znači ovo je primjer kako je bio taj neki početni ranch stil načina života, kakve su kuće bile. Od concrete block. Living room, dining room, imate tu je ovako je to izgledalo. Znači, davno. A zašto ne mogu čuti, ja? Ne može. Znači imali su kamin. Tamo je negde kuhinja, vi to ne možete vidjeti. Evo, kuhinja. Dnevna soba, tamo su bile spavaće sobe. Ovdje je trpezarija.
Ovdje su jeli ljudi. Tamo su spavaće sobe. Ovdje smo uglasili neka životinja. Ovdje spavaće soba. Dobro. Sad se približavamo. Tu nemamo suđe. Vidim što se tu drži.